Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi January ni som panga aneya thlir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau a chau President Donald Trump chuan Tehran in ti hlumna te atop san ti an soya heiba ka hian kot thera in thana te ti to pani ti an soya wangin kan nga kanga kan thlir phot donani hatia heti rol hian European lampang mithiam bik te chuan darkar somni pali chungin US hi Irana achengei to turanga yani hati Indo na lo thleng thut thei ani wangin Iran chuan an van bo ruak te kharani thu han puang zui ta boka Middle East US sipai base mun sang sang ami te Iran chuan bei atumani ti an soi wangin US chuan Middle East sipai da thren khat te anu kirmek bok nizana Greenland chungchanga White House Denmark le US in biak na chu a hlo chama voin lama hian US laka Greenland venghim turin Denmark sipai engemazat dalu bel ani tabok Israel-Hamas Indo ti topna tura peace plan phase truth chu kalpui tranani ti US chuan an puangta amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan sombok chau ane voin chama dar som le achan ve khan The Guardian in report tan pek dan chuan Irana protester ten nor an hoi hoda wanga Iran sarkar sipai ten mipui an tha na chu Iran chuan an top sanani ti President Trump nena an thil ti President Trump chuan asoya heiba ka hian protester an man ti hlum tura han lo rel to chu an thula ti hlum manom don lawani ti President nena hian an hriat tirboka heiwang hian US President chuan Irana US sipai malak na tur chungchanga vau khan na halo siam tole thutluk na asiam chu top sanri hani mai thaini ti asoya ma se hei hi top plan na tur ani don lawa norhoi hot tu te an that zui zelem ti le sarkar lakalungoi lo protester an man te ti hlum na execution hi an kalpuyam ti chu kan nga kanga kan theory don ani hati President Trump hian White House atangin thuchua asiama Iran chuan thupoi mo tak tak chungchanga thutiam annaya an mi man te ti hlum na chu kalpui chhun zom ani don lawa mi puilungoi lo protester telaka tharum thona chu top san ani don ani ti min tiam boka chu wangin Iran beina tur chungchanga thutluk na kalo chiam to chu en non turin dari ani phot dona ma sen thutiama hian an ding hetem ti kan enang hati Agents France Press in report an pek dan chuan hemi chungchanga hian Iran hi rin tlak ani chialo mai thaya achan chu President Trump thu soi tang hian Trump po hian aring tok lemlo ti alang boka Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan sarkar do dala norhoi hot tu telaka phubalak ma tan Iran chuan mipuita ti hlumtum na an nei lowani ti asoya heba ka hian an mi man te khai hlum chu thilom lo takani tin asoi chuak bok Mase Fox News chuan hetiang hian soima sela nimin lama khan Irana he thu chungchanga ro rel na keng ko tu turber judiciary lampanga an ho tu ten chiang tak takin in khai hlum na athleng don ani ti an lo puang towa Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan sarkar laka lungoi lo na lan tir tu protester ta chu silai mu pangai manga kap turin order alo ti chuak to boka chuwang chuan Iran Foreign Minister thu soi hi ol sam taka pommai thei ani lowani anti ti chuanin hanatla kan ni lo zia alang chhozel ni na hriata tukin ninga ni jinga tangkhan Iran sarkar chuan an van bo ruak jongjong chu kharvekani ti an puanga hei hi Indo na ramdang sipai te beina lo thleng thut thei soime kom kara ania Associated Press chuan Iran hian an van bo ruak airspace te kharani thu puangma sela an khar chan dik tak hi engma soifiana han nei lowa Mase Iran sarkar thule hlapo lopong jar photo thin Iran top diplomat jinga pakhat chuan Israel US sipai ten Iran hi han bei thut thayawangin ram himna thil security le van boruak lam pangatanga in beina laka ven himna turatana Iran airspace te hi kharani tin asoyani hanti tichuan tukin lama vek khan UK chuan Tehran an embassy chu hun engemachana tan kharani thu han pongzui ngala Spain te Poland te Italy te chuan anram mipui te Iran chuasan rang turin hriat tirna anti chuak ngalbok Iran van boruak kharani thu an pona tanga dar kar ngemazat nuwa chanchin kan bot sailai hian Fox News chuan
Tehran chuan airspace an khar chu honani thu han puang le ta Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan Fox News nena harhil danin US chu in biak na manga thilchin felna kong zong turin an nge nani ti asoi bok ani Iran hian US President Donald Trump nena eng thu nge han soidon tia han zona chu kathu cha chu Indo na le diplomacy in kara hian diplomacy hi kong thrazo kania United States of America tang hian ton triat thil thra engma la nei lo kan nia ma se chu ti chung chuan in biak na manga thil chin fel diplomacy hi in dona ain a thajok hle ni hati Reuters in report an pek dan chuan Somalia President Thupuang tu chuan voin tlai lampanga hian UN Security Council meeting aum dona heta hian Iran din mun chungchang hi soi ho ani dona ni ti apuang ani hantia UN Security Council thutkhom hun tur hi India taimanga chuan zanin zanrei lampang ani mel ani G7 group te meeting poimo tak nei ani boka G7 foreign minister meeting chuan Iran in Norway hotu telaka in khap daina tura ahmalak na chi rang ta chu tipal thil nilowa tharum thona man le Norway hotu te thana turatana mipuita ti hlumna hun remchang takatan tektik hi anmangani ti ariata heiwang hian G7 group chuan Iran laka hian hrek na dang le khwakhir na dang te kalpui turin kanin payani hanti hetianga borok asosan wanglai tak hian nimin lampanga khan US chuan an khwale tui han mipuita chu Iran chuasan turin hriat tirna hanlo ti chuak to bok ani tichuan Iran thlop tu Al Jazeera chuan Iran le US in biak po na line te ti top vekani ti han reporta US sipai ten beipuyan thak theina chungchanga boina nasatak mai ha chuak chhozela US le Iran te senior official te inkara direct an in biak po na chu a cheto hlea Iran Foreign Minister Abbas Araghchi le US Special Envoy Steve Witkoff te in biak po na line po ti to pani thu senior official te chuan an puanga heibaka hian US President Donald Trump chuan Tehran hian Middle East US military base te abayani chuan phubala ka tiamani tin Reuters chuan an report bok tichuan the Times of Israel in Nizan zanrei lampanga report an pek danin Iran chuan US hian Iran abayani phot chuan Middle East an base rang ta chu an beidonani ti an puangnona heiwang hi ningai a hriatania US chuan Middle East an base rang atangin US sipai engemazat chu anuk dok mekani tin an reporta niming jing lampanga dai to khan US chuan khata Al Uday Air Base US sipai omek ta chu engemazat in thiar chok turin hriat tirna hanlo peto ani Al Uday Air Base si Middle East US sipai te base lian berania danpang ayang chuan sipai singkhat chuangvel zat US sian adareng thin ani nikum jun tha nisom pani chung anin dolai khan Iran chuan Al Uday Air Base si missile mangin alokap to ani tichuan United Kingdom UK point he mun hi US nena an thodun mun poimo tak ni ma sela British sipai om ta chu engemazat chuak turin hriat tirna anti chuak bok ani US official ta chuan hetianga sipai talak chuana hi thilen tir pakhat nei ania ven himna thak danglam na le confirm khurjia lan tirna nia full scale evacuation azawaya kanin lak chuana thilero chu anilo anti Reuters in voin chun dar som pania report an pek dan chuan US sian Iran hi beyatum ngai ti achianga mase hetianga tuntlenga nu khotlaya haom na chan le US achet mai lo na chan hi thil pakhat tawma Iran chungchanga hian United Nations Security Council meeting poimo tak aum dona chumi hun chu lohmak ri turin United States hian ngen na an thlenani hanti tichuan khata Al Uday Air Base atang chau hian in nu dona kalpuyani lawa Middle East US base mun rang atangin sipai engemazat chu chuak turin hriat tir han ni boka nizan lama khan base rang atangin sipai engemazat chu an chuak towa signal langjong atang hian US hian Iran abai ngei don ti hi hachiang ani tin Reuters chuan an report bok ani Tehran khopuya tanga Al Jazeera in report an pek dan chuan US in abai theina chance chu asang hle towa hebiala hian mayal lian tak US hian asiam dona chumi tan chuan Iran chu ain buat sai mek zela tuna chuan Iran hian US President Donald Trump vauna chunjam zela ni wangin beina rang van boru ka tangte leilam panga tangte tuipuya tangte a beina zongjong laka inveng turle chanlet na penghal turin Iran chu ain peile toni tin han report nani
Iran Parliament Speaker Mohammed Bagar Ghalibaf chuan US le Israel tangkop le Iran hi kanin beidon ani ringot lowa Iran hian beyato kani phot chuan Middle East pumpui hi meyala achangdon ani hati Ghalibaf chuan Iran hian mani inveng turin dikna anaya chu dikna chu ken ko ani dona dan huaya diktakin US ramchunga military base te Middle East sa US military base te le Israel ta chu diktakin kan target don ani hati tichuan Middle East pumpui meyala chantir turin Iran chu hain buat sayani hati bok tichuan Tehran khopuya India embassy chuan Nizan Khan Iran drama thil thlendan chu aduam lo zongin hain her chhozela heiwang hian India mipui Iran om zongjong te chu Iran chuasan turin han ngena heibaka hian India mi Iran tangkhang te chu protester te protest na mun naiwaya omlo turin han hriat tirbok tunhaya hian ramengemazatin Iran chuasan turin an mipui te an hriat tirtoa chungzinga chuan US Canada le Australia po an telbok ngani Nizan Zanlaya Pelnu Khan Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Air Force Commander chuan US le Israel beina engpo lakatanga inveng turle beilet tura inbuatsaihnain chuan avawrtawp atthlenga kongeng kima Iran chu ain peitoa nikum jun tha nisom panhi chung Indo na ai khan ven himna nasa takin ti pun ania missile reserve po ale tam takin ti pun ani to boka Indo tura inbuatsaihnain kongeng kima Iran sipai te inbuatsaihnain chuan avawrtawp athleng vek toni tin IRGC Air Force Commander Sadar Masavi chuan Iran Media First News Agency nena ahril ani tichuan kan soita kang khan US po Middle East sa an be strang te Iranin nataka abe chiamani po lo inveng turle beilet turin ain buatsaihnain salhe boka mamozat ayatam sipai omte po thiar chua ani tamek boka muntina indona tana in buatsaihnain chu an kalpui tamup mup pani thiltlendan engkim mai aduam lo zongin ain her chomek zela hetiang kara hian Iran mipui hengemozat te chuan border crossing Turkey anpana Reuters in report an pekdan chuan Turkey hi Iran mipui hengemozat te chuan ramchunga protest lom tak mai athlen mek awang le Indona lo thleng thei lakatanga an him base in Turkey hi hanpanani hanti Iran mipui hengemozat te hian kapikoi border gate paltlangin Turkey hi anlut niin hansoibok ani Al Jazeera chuan aludei airbase le US in Middle East sa base sanai rang sipai alak chuana hian US chu Iranin achan le theina laka anin peihleni ti anlan tirnani hanti hetiang kara hian Trump administration chuan immigrant visa hanti ramdanga tanga anrama nathoka omhlen theinang chi visa han pek chua thin chu ramsam sari le panga lakatangin ti topani thu hanpong ta thut maya hengan ti top jinga hian tun naya US nena in ngir ngau reng Iran le US santela atoi zong in soila US State Department chuan American First Agenda US President Donald Trump akalpui mek chun zomnani tin hanpuanga mase khovel media rang te chuan hei hian chan le wang dang anei nan ringa Indona kalmek le Iran nen an boruak chungchanga te hei hian in kai noina anei nge in an ringbok ani achan chu Russia le Iranin tun naya an nim nai Brazil te Colombia le Uruguay te Balkan countries satangin Bosnia le Albania te South Asia tangin Pakistan le Bangladesh te hantela hei baka hian Russia le Iran nena in nim naina nei Africa khomol puite Middle East te Caribbean vela tangte poin ram engemazat chu he khwakhirna hian a huam telboka tuntha January ni somni le pakhata tang hian restriction hi kalpui tran ani don hani Israel Foreign Minister Israel kat chuan hetianga US malak na hi an thlop le thlop lo asoi chiang lawa tunhaya boina na satak inmung mek le boina chuak mek te hian hei hi ahring chuak ni na hriata engpo ni se Iran hian Middle East pumpui hawawa meyala chan tira tiama chuti rol chuan Israel hian engtiklai main Indo na hi kanthlang masangai lawa Iran hian lo thei lawa chaturin Israel hi anor luyani ro chuan nasataka kangtur meipui Iran hian amatan ache kholani ti an hriatangaya Israel hian Iran meisi pakhat po alo perlutani chuan Iran changle tur hian Israel chu kongeng kima kanin peyani hati engponi se boina in mun chhozel dan le thilkal dan hi athalo zong in hain her chhozela kumsang ni somni paruk aron in her chuaka bulkan tran chautin mitam takten khovel Indo pui pathum na lo chhuatan na tura an ngai
Middle East satangin buaina haronin trana Irana buaina lian tak achua rualin ramchung chau nilo khovela ramro pui berangai US mai baka Middle East pumpui chu vau thai ani tamek bok ani The Jerusalem Post chuan nizan tila tukin lam dar ni vela report an pek danin European official ta chuan darkar somni pali lawam tur chunga hian US military te Irana an chet na chu athleng tura an ngaya Israel official poimotak bakhat poin Trump hian Iran buaina inrol tur hian thutluk na hasiam toa engti khuna nge tile engtianga na in nge achet don tiro chu achiang ri lawani hati hetiang buaina lian takara hian nizan khan Greenland chungchanga Denmark le US chuan White House in biak na hanaya atoi zong in soimaila anin biak na hi ahlo chama Al Jazeera chuan meeting anai zo nu hian Danish foreign minister chuan Trump administration ne na hanin biak na chuan US thutluk na le an din na chu athak danglam thailo ti asoya President Trump chuan Greenland hi engtikong point sipai chakna mangpo lak atum nge yani ti meeting anai zo nu hian asoi lang le bok ane Greenland chungchanga hian US dodalin NATO member ramte anting thup boka voin lama Waynet News in report an pek dan chuan Trump hian Greenland thi Europe nena Indo na thleng don ani point engtikong point US thunun na hnuaya dange atumani ti anem heta kumsam sari panga chungjat NATO injom khom na le khovel inrel bol na le ven him na chu engtiang takin nge chu chuan anghong don ti hi President Trump chuan kangai tu ber anilawa kangai poimo ber chu America mi puite ven him na ni hati The Recent Times in report an pek dan chuan President Trump hian Denmark hruaitu tene na hanin biak na hian Russian President Vladimir Putinan Europe ramtele NATO member ramtene na in trenom chu adulawang bokin kaipoin Russia le China kan trenoma hanom hi kadulawani tin aswayani hanti Danish media DRN report an pek dan chuan Advanced Command Greenland hian thon anitoa sipai chakna huamjau jok le lian jok siam tura inbuatsaihnain kalpui turin heng sipai Advanced Command tehi thon lu ania US military action engpo ronom sela heta hian dancha kantum donani hanti tichon NATO member aniang in German chuan an member pui Denmark tranpui tur hian Greenland sipai som pathum vel antir photani ti German Defense Ministry chuan an puanga heng sipai te hian Greenland le hebial ven him na turatana sipai te inrom handan tur kongchi rang te zirchian na han nei donani tin han report ani khovel hi kongrang ranga buaina ina tuama mun ranga buaina hain munga tharum thona hachuaka mipui tam tak thi na hathleng toa hengkara hian Russia in Ukraine beina po ana sotle boka hetianga khovel in herdanglam zel hian engtiangin nge rachua don ti chu lothir phot maiteang tichon heng buaina chisang kara hian US Special Envoy Steve Witkoff chuan nizan khan Israel-Hamas Indo na ti top na tura Gaza peace plan anti phase 1 kalpui zo ani nuwa phase 2 kalpui tranani ti apuang ta US chuan Hamas sian an thutiam po anzom nge an beise ni ti asoibok phase 2 kalpui tur hian kongtam taka harsat na hantoka Gaza peace plan point somniom na hian phase 3 thlangin thren ania alai hall phase 2 kalpui tranani thu puan anita The Times of Israel chuan US President Donald Trump chuan Gaza in donati top tumna point somniom na phase ni na chu atlang zarani tin han reporta phase 2 chunga hian in ka haina tangin demilitarization Gaza hi sipai ralthum kengom lo na hmuna siam le technocratic governance santi atoi zong chuan Palestinian mithiam bik te kai hruina hnuaya sarkar thar din ania heiba ka hian reconstruction antia Gaza cheto tak maile Indo na wanga khopui hluyang maya tlusoprem rum to te chu tundin tharle antum don bok ani Special Envoy Steve Witkoff hian asoi zeldan chuan face nina hian Transitional Technocratic Palestinian Administration chu Gaza din tum manidona hemitan hian National Committee for the Administration of Gaza NCAG chu din tran anita Gaza ralthum keng sipai nuai bole Gaza siam thatna kimchang tak chu tran anidona abik takin phalna nei lo ralthum jongjong te ti bovek anidona ni hati
ตุนแทงเฮียนฮามาสโฮเตนมิเรนรวงประคัดจูอิสราเอลกุตาอันละหลันลวะ U.S. Special Envoy Steve Witkoff จวนฮามาสเฮียนอันติตุรจงจงเตอันจอมกิมเวก U.S. จวนอาเบเซียมิเรนรวงนุนุงเบอร์ปอรังตะกินอิสราเอลกุตาอันหลันตุรเนียจุดยังจูอันติเลาจวนงงเลียนตักอันไอโดนันเอฮัติ The Times of Israel เฮียนอันรีพอร์ตเจลดันจวนอิสราเอลเฮียนฮามาสโฮเตนอันรัลทัวมันตุงพดตุรนิตียอาลาพุตโตนัจูคามาซา Prime Minister Benjamin Netanyahu เล U.S. President เตมาราลโกอามีติงปอยมอตักอันไหนนาคานอินนุกเนียมินเฟสทรูกัลปุยชุงเฮียนฮามาสโฮตจูรัลทัวมตุงตุรตีอันนิโดนาจู่อันเริ่มติลวันนี้ชวนตีลุยน้ำมังอินตุนติร์ทาวอันนี้โดนวางินอิสราเอลชวนเฟสทรูกัลกลังปุยฮีอัทโฮปนีฮันตี